برایس هوشنگ باوانی شروع سیاسی می بحث کن برایس هوشنگ تو گله گله بخیراتی است هست که بیشتر پیشمرگی جی درسته بکه پیشمرگی کی دی درسته او درسته گلک بعدم از بزرگ ما وی وقتی و طیبتی جی بری 49 ساله و دست بکرنا بش دوم شورش المازن یعنی شورش المازن ایلون پشت هنگی گلان یا اشتخاص و طیبتی جا پیش کفتن خواست چه تشتکی وکر دمکی کرد نیو برای هر دو شورش داود سپاس بو دلی وی راستی دست پیکی یا گرینگه ام خود چماندنه که بکن لهم برخین و قربانیان گلی ما بو سرکفتنی و دست کفتن که ابرو مبدس خوبه اینای و صلافن گرم و پیروز جی بو سروک بارزانی لیوگر و اندازیاری بدست و اینانا اوان دست کفتن که ابرو جا آکام دو شورشین پرج قربانی در شورشا ایلولی و تواو کری ویجی تمام کری ویجی شورشا گلانیه که 26 گلان که ابرو چلونه همین ساله و ساله داد دبیتا یوبیلی زیرینی به شورشه که جهیز خوشحالیه مروف ابرو هل ابرو آماجه به یوبیلا گرینگ بکد یا زیرین راستی گرینگت دوار جاده وقتی ام بحثی شورشا گلانیت کین ام آماجه هنده هوکارت نابخود درکی بکن که بوچی دوی فتره و ساکیم دا وید دو ماوی کم ترج ساله که آن ساله که زیده تر شورشه ده بردوامی خودا و برنگه که نو خاص و برنگه که نو نسر و بدارشتنه کانو و بلکو دا بجم که دانانا نخشره نو بو ریبونا دجمنه که سر سختر لسال شستا و شورشا ایلو لشستو یکی دست بکر مقابلی عبدالکریم و عبدالسلام عارف و من عارف بلام ریبون برانبر برژیما بعثیان عقلیت قادیت خاص شورشت بیا پینگاوید نیپاوید شورشت بیا آوید اف هو کارید که من دوید آماجه پیب کم ید نابخو او بون پشتی ریکفتنا حکمتا بعثیان ریکفتنا یا گرینگا یا زی آزاری چواشکر و تریکا هندک دامزراوین کارتونی البنسي براوان دا مزرعين كارتوني كو اما في كردات دينو كردي جاشنا ما فقو بو لان اني بدولتي رادغات بنواسي برادا قشارو فشاركا جلك هاتا سر جانا كرداتي تعريب تبعيز وقهاستنا زورا ملي تشوسان دنا ملتي نهيلانا دنجي آزادية نبونا روجنامه وقوبارين كو در برین هستو سوزین راستقینین کردابید اف گشاره و هبونا 180,000 کس تاکت کردی وکی آواره وکی کرسته کی شورشا ایلولی بکو هر دم یبر هبو بشین جاره کادی روحیت کادی سیستم کنی رخصنه کنی دست به شورشا کنی بکنه و اف اگر نابخوبو و نفسی وقت اگر جذبه کنی نوبرا ایلونو گلان خلق جهات خوابانده بله توی خواباندنی ده من هر جار پیخوش آماجه وی فتره خواباندنی بکم کت ما بینا پشتی نسکوی است نابیم نسکو از شیم بیشم بیدنگ بونا تفنگا آن راوستانا شری فتره که کم دا شر راوستیا یعنی شر عسکری راوستیا اما خباتا هزری فکری تنظیمی رخستن بردوام بون خلکک تات خود تسلیم کرتاتن ویرا رخستن کرد ناف باجرين من هفليري دوي كي سليمانية رخصنا دوي فترة كو أفنس كويت شي بوي دوبارة يعني هندك جسر كردين شو رشا أيلولي هندك أو هزر كيران أو شروفا كاري أو نويسينو هزر توسا كيرين كو أجري سركي وين نسكوية سبب مثلا قيادة بارتيو سركردات يا بارزاني جالك پیشنیار کردن گلک پرتوک نویسین گلک برنامه داشتن حزب و ریخرا و کومالا و تشتت خو هاتنا بنیاد نانو دامز راندن بله تحصیل حاصل زی انجامی و در نکد یعنی کرنا بناصر سرکردات پشتینگی ابخوشی پشتیمام پشتی ابخوش زفرین في ناف ريزين بارتي و سرکردات یا بارزانی البر هندي وقت هندك جارا نکسک چید بید آن نسکویک چید بید دوربینیا هندک سر کرده دوربینیا و نظمه یا کرده نشن آینده یا دیر ببینن بله تا او سردمه جدید نکش الحمدلله و آگاش همین تستکیه این چاف دیدیت کن
همان تشتی دیروکی دوباره بد بو سرکردات یا پارتی و مبستا من بو دست خستن و دست کفتت مازن بو ملت کرد و طیبت چی از بحثا وی سردمی شورشا گلانه شورشکا وەکو بێن یانووی خاص بوو یا ڕاستی یا سەردەمیانە بوو ڕێکخستنێن حزبێ ڕێکخستنێن پارتی وی سەردەمیدا ڕێکخستنێن gelekên پۆڵایین بوون چیان گەهنە ناوجەرگی هەند دژمنی چیان گەهنە سەرکردایەتیا دژمنی ئەوەی بکەن ji ber hêndê ev dirêje pêda navê şoreşê ev tanz rêxistinê kombîneka nîsana dûyî nîsanê 1975 li nexede kombînek hate kirin Barzanî bavê Ruhî biryar da ku rêxistina hizbê û serkirdayetiya şoreşê Cenab-ı Serokê Serok Mesûd Barzanî diket karûbarên awara û rêvebirina karûbarên awara ez bû çi dê sal vê re dest pêkem bersivas rêvebirina karûbarên awareyên ku 180,000 kes kem nebûn teslîmî Xwedê Jêrazî İdrîsî hat nekirin ew rêvebir wê endazyariyê da Cenab-ı Serok Mesûd Barzanî pêşbîniya ev rû dikir ez dê amaja ek nokta kem her ca ساڵە هەشتێ وەختێ شەڕی خواکوڕکی داستانە خواکوڕکی چێ بووی بەرگریەکە قەهرەمانانە هاتەکردن 54 ڕۆژە بەردەوام شو پێشمەرگەی شەڕ و قوربانی کردن پشتی ئیتیفاقا مابەینە هەشتێ عێراقی و ئیرانێک و هەرکەس بزوری سەرحەدیە خۆ سەرۆک بارزانî شەڕی خواکوڕکی وتارێک بوو بە پێشمەرگەدا کوت ئەvە دەستپێکە ژیانەکە نوێ بوو کورد ئەف تشتە لێرە ناڕەوەستی گۆڕانکاریان مەزن بڕێبەنە گۆڕانکاریان ئیجابی بڕێبەنە گۆڕانکاریان وەسابێنە و کورد مە پەیامە گەهاندە جیهانێک و ئەم دێت بەردەوامین سەر شۆڕشەوە ئەو بوو حکومەت هاتە عێراق چوت کوێتێدا ئەvە بوو ڕاپەڕین چێ بوو حکوومەت و مؤسساتی حکومەتی ئەس نوکەت بێژم شێم بێژم شۆڕشە گوڵانێ شۆڕشەک بوو کورد گەهاندە ئاستێکی جیهانیە ئابووری ئاستێکی جیهانیە مافên mirovayetiyê astekê cîhaniyê dest Kurd şoreşa Golanê bû egerên hindê ku Kurd hizra hindê biket sala notiyekê destelata şoreşgerî berew destelata yasayî û serdemiyane û pêkînana hikûmetê û muessesatê hikûmetê birêve biçin ew bû jî nûke Kurd wekî kabîna nû hêng bînin nûke Kurdê serdemê û zeyda Kurd daxilî سەرنەخشەیە جیهانیە و زێش یا ڕێکەفتنی تایبەتی کاریگەرترین ئەکتەرە li deverê ser buwarê û zeyda karegirîn karger yanî bandora Kurdan li ser nexşeyê û zey gelek karîgertir li gelek cihêndî ku renga çend sala yani beref konakeke nîjî destxistina mafên gelek o giring baş heta ser wî demî jî çi cara û berî hîngî û nûke jî çi aliyekî pitinê yani heta ez behsa وەکی تەگوتی ئەم نابژنین سکوان بژنی بێدەنکردنا چەکە ئالiyekî pitinê neşiwe li beramberî Kurdan rawastit yani bû nimûre Iraq û Îranê xwekiriyek heta bişin karîgeriyekê li ser navxwa Kurdistanê dirist kin ser ra xelkî dirist kin da beşbînekê dirist kin nûke jî hosa ye çi aliyeke pitinê neşete Kurdan nûk wextê xwe wextê serdemê bêjin salê heştê ya wextê amaja pindê bikên wextê îtîfaqiya Cezayirê سەردەمێ دوو زلهێزên cîhanê bûn Sovyet û Amerîka hingî babetek hebû mebdeekî cîhanî hebû gotê qanûn edem tedexul fî şiûn daxiliye destwernedan karûbarên nêvdewletî em bê piştevan bî hingî belê Kurd wekû Kurd bê piştevan bû hingî piştevanekê ew hebû berjewendkar hebû berjewendîv berjewendiyet xwe yanî heta sinûrekê dalgel tên sinûrê dî da tehêl newêrê tu ayinde û tu ew diya xwe cihûdê xwe belê piştî nemanawe belê meselen ittifaka Azarê Iraqê û Îranê yani bawrên Şahî û Saddamî ittifaka kir kûmeka tenazila bû Şahî hate kirin Cezayirê sê cezîre danê Xor Ebdullah honûke jî kêşa Xor Ebdullah gel Kuwêtê nahel cî mesele parçên çend kîlometrên erdî tenazil kirin netîce şer jê çêbû ev gelek kûmekê li ser qeziya Kurdî ser şoreşên Kurdî hemî gava diva sinûrêtmeda ya hebûyî ya berdewama belê demê Kurd bine hawkêşeyek û daxilî hawkêşeyên cîhaniyên xasin bi warên aborî xasin bi warên wize xasin bi warên mafê mirov
بنا المؤسسات پیشکفتی باری آنو که سحکا کومک اوا سکترین کو حکومت کابینانه هی پریوت بد کشتوکال آبو گشتیاری وزه پرورده شسازی. تندرستی نوکه دولت الدورو بريت ما كان النموذج يعني كارمه بخود بن قالك يعني ريفا برنو دي بابتين اداري دي بيجن ام دي اقتداء نمونه كرده. هريم وكردستاني ورقري راستيجي او برياره سلوكي سلوك بارزاني سلوك منصور بارزاني الكوي داي بريارك استراتيجي بو اباكو قلتي بلا بس بيت مسألة شورش وشاخ وشرعيات بلا ام بتشين بو بنيادنا مؤسسات الدولة ومؤسسات ريفا برنا خودی اگر کورتی از بحث بکن ابل. اگر دوباره بینا دیرو که بت یعنی دوید ام گله گله کت گش بین لوی اول پیشیامه بله اگر طیبتی جز بحثایی سردمی اونو کب کن بله دیروک اگر پرنگی بره دوباره بیت وکی فلسفت بیجید دی بیتا مهزله قال تجاری یک چید بیت چونکی نو چه بیت وکی یک بن و راستی برام نوکه ابینا در فتامه بست كورد بري خد انه ككورد طيبتي قضيا كردي يولوي قوناغي درباز ام مرجعي سلوك بارزاني كلي وغركيس استراتيجيه بو چاره سرا قضيا كردي كيشن كردي دوزا كردي بارچين دي اول نمونه سوريا هاتا بردس يا تركيا اول تركي مثلا آشتيا تركي و مثلا چك دانانا پککا و برو پینگاونان برو پینگاو دیجیته پینگاو دیجی البرسینگه ما تصور کم چید بید نمونه هبونا هریما کواکی کردستانی ببیت نمونه که هاتی پیشکش کردن بو ولاتین دی بو دابش بو یعنی بو اوی که هریما کردستانی ببیت نمونه جو هریمین سنة مثلا هریما سوریه گله سپاس پیشمرگی دارین و هم شروعکاری سیاسی نویسر خوشنگ بانی تو دل مداوی سپاس بود دیسا پیروز بود افبیرانی پیروز بود کردستان